Ljudi često griješe oko jedne stvari kad kupuju skije. I to nema veze sa markom, nema veze sa cijenom skije, nego sa visinom skije. I to mi stalno gledamo. Ljudi često dođu, gledaju modele, tehnologije, boje, a preskoče osnovu. Danas ima raznih vrsta skija, on-piste, stall, mountain, freeride, touring, ali bez obzira na tip skija i vrstu skijanja, visina skije je prva stvar koja ima smisla. Najjednostavnije ti je pravilo. Na repu skije piše tačna dužina, tu ti kreće priča. Ako si početnik u skijanju, kraća skije ti daje lakšu kontrolu i više sigurnosti u okretu. Zato se obično bira visina do brade. Skije ti oprašta greške i pomaže da naučiš tehniku. Ako već skijaš redovno i imaš onaj dobar osjećaj na stazi, visina do nosa ti daje balans, stabilnost, ali i upravljivost. A oni iskusni skijaši koji traže brzinu i mir u većim radijusima i zavojima, oni biraju skije do obrva ili malko iznad. Jer duža skija daje ti sigurnost koja se vozi ozbiljnije. Naravno, sve stvar osjećaja, ali kad visina ima logiku i vožnja odmah ima smisla. Opremu za skijanje i sve savjete oko izbora opreme možeš pronaći u Intersportu.